INP Mizo channel ngai thatu zong te inza in ni thar chibai kan bu ka cheu October ni som pathum ninga ni ania indam tlan theu kan be sei international news le politics Ukraine lam chan chin kal zel kan ngai tha ho lenga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia Ukraine veng him turin engral thuam nge US in pe katum Ukraine invasion na Russian air strike lian ber chu October ni som khan kan mu chiang ta a mi som pakwalai mai thi in Ukrainian infrastructure a chena sa hlebok kha thil khan Ukraine laka Russia chung nun zia ati chiang viau mai Ralthuam lama an la in thlau hlea Russia hian du ni se Ukraine hi mei va pa a chantir hial to ta veang ma se chu tiang em chu ala thleng lovani thariat deu tho anin do to a Ukraine lam an che tha kan ti tumpo hian Russia ram chung anti boy man ngai mi lova Ukraine hian Ralthuam lian le thil ti theizok ama mo hle ti achiang ani US President Joe Biden chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu abengala air defense system thatak pe ka tiam ti kan soito a Russia laka Ukraine chan nan hian US hian engral thuam bernge pek don ni Ukrainian air defense system adon mek te ihan bi chiang teng umyang German chuan rang mangkhenin Ukraine tan Ralthuam a thon lut ngala Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan German air defense system Iris-T chuan Ukraine a thlen to thua soi Twitter a thuziakin Reznikov chuan ti hian a soya German atangin Iris-T kan dong to a US atangin nasam saron thleng ve mek boka hei hi abul tan na chawania kan mamo pel hle ti aziak tunlai chu bultan na chau ti hi an uar thar le tariau maya indo na ti top mai hi atu tema hian an latum lawani hi National Advanced Surface to Air Missile Systems NASAMS pariat z United States in pe ka lo tum to zinga pani tal hi chu arang theyang pera deliver ngal atuma tin M142 High Mobility Artillery Rocket Systems HIMARS palizet Ukraine na don bel to bok French President Emmanuel Macron point chorkar lo thleng tura hian radar le air defense system Ukraine ne na pek manatuma French na pek tur hi drone laka invent na turani Macron hian Ralthuam a pek tur hi engral thuam nge engzat nge ti lam tarlan anilova Mistral shoulder launch anti-aircraft missiles po anlo petoa Ukraine tan chuan alom omviu donani US National Security Council spokesman John Kirby chuan relo te chungin NASAMS pani chu Ukraine kan thon thlen ka be sei ti in nimin khana soi NASAMS hi United States po ina White House le Washington muna US Capitol te ven himna na anman ve rengania at heu neulo ti chu achiang mai an soidanin NASAMS hian kilometer zal somruk le pakhata hla a mel mate misal akap thatheyani NASAMS chungchang hi hun masalama khan kan lo soi nual to a model chi rang ranga oma US hian engber nge pe katum ti riat chian alanilo himar satanga ka chhuwa thei mai ani a Ukraine hian himar sakol nual ta boka arem chang don hleni Ukraine hian eng air defense Ralthuam po hi mangse Russian missile lakata hi arama veng him vek thei don lo tiero leiben thello an soyang mai na chianga chuwangin rambial khatemo mun then khat ven himnan NASAMS si athatok hle niangayani soitoangin NASAMS hi Kongsberg Defense of Norway le Radion of the US te siam chuani in ramrang tenan mangmeka Ukraine invasion of angin ramtam tak an hlau thong ta a tun nai khan NASAMS leidu hi an pung chak hle ni nan soi COVID-19 lo chu maluk khan India point NASAMS pani chu US dollar billion khat point pariat paruk mangalak lu atuma ma se akal tlang puiri talovani hi NASAMS hi ramhun khat ven himnan chuan athatok hle niangayani leisi pai indo na lama Russian force te antal boi deu ta viu maya Russia hian air strike lama malak mai lo chuan ti ngai na vak a hretalova
chu wangin atam theyang ber missile strike nei le atum ngeyang ti hi mitam takrin danani Putin hian tactical nuclear Ralthuam ka mai ringpo anom tanuk mai Ukraine's Minister of Defense Oleksiy Reznikov chu nimen khan NATO meeting atel turin akala chanchin bumi te zo na changin NATO atangin engei beise tinan sota a chan na chu chiang viau mai air defense system ati top mai NATO Chief General Jens Stoltenberg chuan kan tho puiram ten air defense system an lo peto na a kan lamamo belani air defense chi rang short range long range air defense systems ballistic missiles cruise missiles drones te kap thei tur hi kan mamo renga Ukraine hiram zau takania khopui ranga civilian te Russian missile laka veng him thei tur air defense system tam tak kan mamo ani ati Jens Stoltenberg chuan Ukraine rama Russia achak chuan NATO member ramte tan tlom na ani atia hei hi Kremlin lam chuan an lo ngai hop maya NATO sipai te hi Ukraine sipai te nen an lo thok dun reng nia kan ngai anti ve hialani New York Times in atarlan danin Ukraine mi pui tam tak chu missile strike laka an him theinan bangkaran siam sup to Alexander Kadet kumsom thum le pani mi point unwell chu bangkarata na siama ei tur chi rang tuile power bank te alo che khol diam to ani tin ki fa kumsom thum mi Kristina Gevorkova chuan ti hian asoya tun tum Russian air strike ma kha chuan him deuh to in riat na kaneya kalau thamuang ve man maya ma se tu na hi chuan ril ruan nuam thei talo thil engemotak rak thak tak lo thleng tur ang mayen ka hetlat maya hlo na kanei tlatani ati Kiev City Council chuan nuclear strike thut poa mi pui him zok nan medical lama mithiam te thuron angin potassium iodide damdoi mum an sem to a damdoi zor na pharmacy te lei mai thaya da vekani Kiev pharmacy pakhat ngak tu Alina Bozedomova kumsom ni le pathum mi chuan mi puyan chi ai ran lova amaro chu ni tin mai hian potassium iodide lei hi an rengani ti asoi in chung khur lam mamo bungrodor ngak tu Nadia Stelmak kumsom nga mi chuan chung kotin hi anin buat sai ani bermaya mamo tur chi rangan lei khola engemo tak hi chu athen kan ring deuh furmai ni na lang alo ti ve bok kumsom thum le pakhat mi Dimitro Yastrub ve thung chuan tactical nuclear weapon Russia na manarin lo thu asoya Crimea Bridge beyani wang ringot khan Russia hian engemo tak chu ati karing ran lova conventional weapon dang ala man chun zom zel karing ti in arin dan soi voin October ni som pathum hian Turkish President Erdogan le Vladimir Putin te chu Kazakh capital Astana a anin bele dona Ukraine indona ti top dan tur an soi howang ti Kremlin Foreign Policy Advisor Yuri Ushakov chuan a soi Erdogan chuan inrem na awm theinan Putin a adoranga Putin hian rem na kong daparem ti ni chuan Turkish khopui Ankara le Istanbul te in biak na chun zom thuai ani ang Putin hian rem ti ma se Ukraine President Volodymyr Zelensky hian NATO rin chanin aram lak let beise na lian taknen in rem na nei tura in biak na hi alo uksak vak lo ve mai thei thova le lam in an du ve angai do na ni kan riat to angin Turkey bak hi chu rem na palai na thok thei an lova Turkey hian Russia le Ukraine nen in lai chin na tha anei ve a atu ve po hi dem du lova NATO member ni si in Russia a sanction du ve mi lova neutral takin a omani Ukrainian President Zelensky chuan Russian in biak na nei adu lo thua soya hei hi Yuri Ushakov chuan changin never say never kanin be mi lovang tingai su ti in Zelensky cha Russia hian in biak na hi adu renga ma se phut anei ve miu maya Ukraine in apom thei thin lo ani ber
United Nations General Assembly chuan Ukraine annexation adem ta nimin October ni som pani khan UN General Assembly chu thu khomin United States le Albania rotna US Ambassador to UN Linda Thomas Greenfield thuput lu chu an ngai tu ta a UN member Ramza le Somli le Pathumin Russia in Ukraine ram opatum chu an du lo thu vote mangin an tar lang ta vote pelo ram somthum le pangazinga India le China an lang sar le bera India chet da nero arhe chiang tu tan chuan a thing talek lekani hi Russia ta na thilpoi engma om don lo chuan Russia thlop lo ni om takin Russia lama vote pelo zefa mitam tak chuan India hi alo neutral hle mai a anti le thina mania po Russia in secret ballot rotna kha India chuan a thlop lova India khan Russia rotna kha atlang don lo ti a hesa veka West ram te mit mai thamu nan a vote pui lo zeu khani maya ma se direct taka Russia dem na Ukraine ram alak sak hi dan kal tlatani pom theyani lo ti resolution a hi chuan angoi le tamak maya UN General Assembly a India chet dan hi Mizoram ram veitu dikna ngai sang tu then khate ang mayani ram mangai inti an party chiat na an soya ngoi le mak rin om tak ne in chal ataka chuan lo ni le mi asi lo ang deu ani ber hi Russia dem na resolution hi Russia Belarus North Korea Syria le Nicaragua ten against vote an peya ani na taka chuan vote pelo India China te ayin an huai sen jok dayani tuntrum resolution hi Ukraine invasion nuwa Russia dodal zonga vote lak that ber tumani nge tihian Russia in Ukraine ram Luhansk Donetsk Zaporizhia le Kherson te la ka tum na chu United Nations chuan a hnol taphot maya Russia hian engtin nge chan let ve don ne British Ambassador to UN Dame Barbara Woodward chuan indona mual le UN rorel na sanga Russia hi a hlo cham ve ve ani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan UN General Assembly ya Russia thilti dem tu te zong chunga lom thu soya ram zalen ten Ukraine ram lak sak thu hi an pom ngai don lova Luhansk Donetsk Zaporizhia le Kherson te hi Russia ram ani ngai lovang ati US President Biden point UN General Assembly resolution hi comment apea Moscow ne na riat tir na chiang takani ati thilpoi ta berzok chu UN hian Russia thilti hi UN Charter palzut nani pom theyani lo ti takma se UN Charter vong him tur hian Russia dem tu tam zok hian man langam don chuang lova athu hi chuan Russia dem ngam viu na a Ralthuam chelek zonga Russia khingam hi Ukraine bak chu an la omlo ani ber hi khati zong khan tuntuma international news le politics chu kanang du tok le khotanga Myanmar lam chanchin a thanati chu kan tumanga min lo ngai chang le theu don nia